Evet, saygılı misafirler, saygılı katılımcılar. Bugün 17 Mayıs 2021 tarihindeyiz. Bundan tam 77 yıl evvel 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece, Kırım'da yaşayan soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın, insanlarımızın kapılarını Sovyet askerleri çaldı ve onları 15'er dakika süre vererek evlerini terk etmeleri istendi. Bu gece Kırım Tatar sürgününün başladığı gece. Bu gece yaklaşık 193 bin insanımızı kaybetmeye başladığımız gece. Binlerce insanımız bu gece başlayan sürgünle hayatlarını, sürgün yollarına, sürgüne vardıkları yerlerde kaybettiler. Biz bu geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anmak, sürgün şehitlerimizin ruhlarına birer dua, birer Kur'an-ı Kerim, Yasin-i Şerif göndermek amacıyla tertip ettik. Ben sözü Kur'an-ı Kerim'in okunması için Enver Aydoğan hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Saygılı vatandaşlarımız, ben de öncelikle 1944 18 Mayıs'ında bir gecede evlerinden cennet vatan Kırım'dan sürgün edilen atalarımızın kadın, çoluk, çocuk demeden hayatlarını kaybeden o masum insanların ruhlarına bu duayı Allah'ım kabul etsin istiyorum. Şad olsun, mekanları cennet olsun. Bizler bugün 6 farklı hocamızla bu programı tilaveti gerçekleştireceğiz. Öncelikle Erşahin hocamla başlayacağız. İlk sayfamızı kendisi tilavet edecek. Daha sonra Vahap hocamıza geçeceğiz. Akabinde Abdullah hocam 3. sayfayı alacak. Tabii aksamaması için bir taraftan da ekrana bakıyorum. Semih hocam hala katılmadı. Dolayısıyla Abdullah hocam inşallah siz 4. sayfayı da tilavet edin. Daha sonra Ali Murat sen katılacaksın. 5. sayfayı sen tilavet edeceksin. 6'yı ben okuyacağım. Dualamayla beraber. İnşallah onu da Ömer Bey yapacak. İlk sözü Erşahin hocam. Lütfen ilk sayfayı siz tilavet edin. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Hocam buyurun. Vahap hocam sesi açarak, mikrofonu açarak buyurun lütfen. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء فما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
واتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ayetun lehum enna hamalna zürriyetehum fil fulkil meşhun. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun. Ve in neşe nurikum felâ sarîha lehum ve lâ hum yunqazun. İllâ rahmeten minnâ ve meta'an ilâhin. فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننخسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان
حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أفليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ömer Ağa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ey köklerini, yerini ve bular arasındakilerini yoktan yaratkan, var etken, dualarımızı eşitken, her şeyini hakkının bilgen ulu Allah'ım. Bütün maktavlar, şükürler, her türlü dualar ve yalvarılarımız tek sanadır. Ey büyük Allah'ım. Yalnız sana kulluk eter, yalnız sana sığınır, sana yalvarır ve yalnız senden yardım dilerimiz. Ey şanı yüce Allah'ım. Yüce kitabın Kur'an-ı Kerim'de bana dua etin, kabul eteyim de buyurasın. Bizler de sana dua etmek ve Kırım Tatarlarının matemli günü 18 Mayıs 1944 sürgünü vaktinde ölgenlerini anmak için şu internet ağında toplaştık. Çın yürekten inanamız. Sen afu eticisin, afu etmekini sevesin. Bizni, ana babalarımızı ve bütün Müslümanlarını afu et, yarlığa bağışla. Bizlerge doğru yolunu körset. Amin. Şu dünyada da, o bir dünyada da bizlerge yaxşılıklar ver. Yanlış işlerden ve yamanlıklardan bizlerini sakındır. Ey yüce Rabbimiz, senin rızan için mübarek Ramazan ayında Türkiye'nin, Kırım'ın ve dünyanın çeşitli şehirlerinde okulan hatimlerimizini, surelerimizni, yapkan hayırlarımızı ve dualarımızı, tutkan orazalarımızı da kabul eyle. Eğer de kabul etsen buların sevabını başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhlarına hediye eyledik. Ona eriştir Allah'ım. Peygamberimizin ashabına, ehli beytine ve bütün peygamberlerinin ruhlarına da ayrı ayrı bağışladık. Kabul eyle Allah'ım. Vatan için, millet için, hürriyetimiz, tınçlığımız ve sağlığımız için özlerini feda etken bütün şehitlerimiz ve gazilerimizin ruhlarına da bağışladık. Yetkiz Allah'ım. Adları unutulgan, soyları kesilgen kimselerinin de ruhlarına hediye eyledik. Yetkir Allah'ım. 1783. yılda Rus Çarlığı'nın Kırım'ını basıp alığından son çoklaşkan zulümlerden sebep dinini, tilini ve can ve namusunu korçalamak için öz vatanları Kırım'dan hicret etmeye mecbur kalgan
kıyın koç yollarında ya da yerleşken yerlerinde göz yumgan atalarımızın ruhlarına bağışladık. Kabul eyle Allah'ım. Kırım'ın milli kureşinde körümlü yerleri olgan ve bizlerini şuurlandırıp her daim yolumuzu yarıklatkan İsmail Bey Gaspralı'nın, Şehit Numan Çelebi Cihan'ın ve yol arkadaşlarının ruhlarına bağışladık. Eriştir Allah'ım. Türkiye'de Kırım davasının yolbaşçılığını yapan Cafer Seydamet Kırımer, Müstecib Ülküsal, Ahmet İhsan Kırımlı ve daha nice büyüklerimizin ruhlarına da bağışladık. Kabul et Allah'ım. Ve hususan 77 yıl evvel 1944 yılının Mayıs ayının 18. günü tan vaktinde kapıları kakılıp yukarılarından fırsatılıp silah zorunun evlerinden çıkartılıp hayvan vagonlarında Oral dağlarına, Sibirya'ya ve Orta Asya'nın türlü bucaklarına sürülgen ve bu pek kıyın ve acınıklı sürgün yolculuğunda tarlık, havasızlık, açlık, hastalık sebebinden can bergen ve ölüleri demiryolu çetlerine taşlangan, vahşi hayvanlarga yem olgan, köbüsü balacık, tart ve apakay, on binlerle sürgün kurbanlarımızın ruhlarına bağışladık. Kabul eyle Allah'ım. Şu duaya koşulup, kol koterip, amin, amin degen şu saygılı cemaatimizin de cümle geçmişlerinin, soy soplarının ruhlarına hediye eyledik. Eriştir Allah'ım. Kabirlerini yarıklat, baracak yerlerini cennet eyle Allah'ım. Hastalarımıza tezine şifalar ver. Dertlilerimizin de en kısa zamanda dertlerinden kurtar Allah'ım. Devletimizni, milletimizni, vatanımız Türkiye ve Kırım'ını ve bütün İslam ülkelerini her türlü felaketlerden, belalardan, düşman hücumlarından korçala Allah'ım. Geçen hafta boyunca İsrail devletinin vahşi hücumlarında can bergen masum kardeşlerimizle, balaçıklarımızla rahmet eyle. Mübarek Oraza bayram günlerinde yamanlık planlaştırıp insanlıkla karşı türlü cinayetler işlegen, yamanlıklarını kozgattan zalimlerini sana havale etiniz Allah'ım. Filistinli Müslümanlarını, mazlumlarını da tez vakitte İsrail'in baskısından kurtar Allah'ım. Kene Şarkı Türkistan'da, Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin baskısı altında kıynalıp yaşamaya tırışkan Uygur kardeşlerimize de yardım eyle Allah'ım. Onlarını Çin devletinin kıyımlıklarından kurtar Allah'ım. Bölünüp birbirlerinden ayrı düşürülgen korantalarını tez vakitte kavuştur Allah'ım. Daha bir duamızda dünyada geçen yıl peyda olan koronavirüs belasından da bizlerini korçal Allah'ım. Doktorlarımızga, hemşirelerimizge ve bütün sağlık hizmetçilerimizge yardımcı ol Allah'ım. Bugün vatanımız Kırım'da zalim Rusya idaresinin baskı ve zulümü aslında kıynalıp yaşamaya mecbur etilgen, ya ki türmelerde hapsetilgen kardeşlerimizge de tez kurtuluşlar nasip eyle. Vatanımızı işgalcilerden kurtar. Vatandaşlarımızga ve yolbaşçılarımızga yardımcı ol. Bizlerini işançlı, imanlı kullarından eyle Allah'ım. Milletimizni, dinimizni ve tilimizni sakla. Mutlak senin her şeye gücün yeter. Dualarımızı kabul eyle. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah rahmet eylesin. Ağzına sağlık Ömer hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Saygılı hocalarım, Ne desin? hepinizin ağzına sağlık. Allah razı kabul olsun. etsin. Allah kabul etsin abi. Amin. Allah kabul etsin. Saygılı Kırım Allah- Tatar Milli Meclisi Allah Azamız kabul etsin. Rıza Şevkiyev de bizlerle birlikte duamıza katıldı. Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadı. Kıymetli misafirler, kıymetli izleyenler, yarın akşam yine aynı saatte 20.30'da çevrim içi olarak 18 Mayıs sürgünü anma mitingi yapacağız. Türkiye'deki bütün teşkilatlarımızın, Romanya Türk Tatar Müslüman Birliği'nin katılımıyla, Kiev'den Mustafa Ağamız Refat Çubarov ve diğer misafirlerimizin, Ukrayna Büyükelçimizin ve Litvanya Maslahat Güzarımızın katılımıyla yarın akşam 20.30'da yine canlı yayında bu kanalda
18 Mayıs sürgününü anma çevrim içi mitingi yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızı bu gece Kırım sürgünde şehit olan naaşları demiryolu kenarlarına atılıp kurda kuşa yem olan mezarsız soydaşlarımızın, büyüklerimizin, atalarının ruhlarına gönderelim. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun.